clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai kabuk chewa du sakna sang ber ka hlan bok chewani ole kan hriat fo thinangin ZPM in aram akai hruai meu chuan thil ani dan tur dik takin akal chhota mup maya chuti rolero chuan soisel bo thakero ani thei haulowa sel na tur zongar ngar tan phei chuan tam takaumani ti hi ZPM party mi puite ngeile zoram mi puite hian an pha hau lowani chutiang anga minister ten an ministries theitop chua an be mup lai hian tun sarkar kan shon mek MLA te point ke chu MLA fang mai kania bialtan engte vak ma kati theilowa ka MLA fan kan man chu ba khi chu na thodang kan nei lo an lo ti mai hlek lo maya an bialtan theitop chuin khotin ten mason an mu theinan an lo mai hlek lowa bial chu mangai nain an khata an thok mep mai le ole video masalama khan engineer ginzalala pulal te malak na kim changlo takin kantar lang to a khami chun zom na kha tuntuma chuan kan ngai khale don ania tin hemi zolama hian MLA sang te mason na kan man rem chan danang angin kan ron ti chuak zel bok don ani ole tuntuma chuan avut aya pangparthi tia puti silal than siam ariang von thrai choile puvula changte champhai not media sel tena an buat sai hi kan ngai kha ho don ani tuna ilongai kha ang MLA thale MLA chakte hi sarkar thatwange mimal thatna wangni ang champhai not a hian MLA pali an omta routing tak nut sia vek an niang chumi jinga chuan pulal te hian kumni chunga malak na hi atamin machoppo anei nualani champhai not tan hian ti tak zeta na thok tu om chun ani hial ome kan video masa khan champhai not block chu thut mun nalan khobi ka malak na kantar lang to khoche lama malak na po remchanga rontar lan le kan tum don nia tun tuma chuan block 1 huam chung malak na kan rontar lang don ani chuan noi lama ma alak to na atia tun tuma hian block 1 huam chung bik chuta po chuan noi lam ma alak to na te an rontar lang masa a longai khang pakhat na chuan rabung atia rabung veng chung atanga 33 kV substation pan na kong RCC flooring a siamani pahnina rabung middle school step siamani pathumna rabung primary school repair that ani palina ankanwadi center pani repair that ani pangana rabung chupam chungpan na thingthupui lui leido ani parukna serthlum ching tu te in soma vel nena kung som kwa sem ani pasarina rabung higher secondary school sakme kani pahnina neidon bika po hian point te na ron then leta pakhatna far huan zawa lo nei tu te thlai chom na turatan solar pump siamania tin tuida khol na turatan tengki siamani pahnina volleyball court in khel en na turatan pavilion siamani pathumna volleyball court pan na kong PCC flooring ani palina sub center retaining wall siamani pangana vengchung step meter somthuma thui step siamani parukna fil pan na kong pui siam that ani pasarina volleyball court si retaining wall siamani pariatna MS dongale biakunga in renovate sak ani pakwana roadside market siamme kani somna hei baka dem duma tanga bangla koma solar manga tuipam chawa che zum zawa lo nei tu te manatan ruwa man na kalme kani som pakhatna chumai pialama zirlai ten zirna mai pialama hrisel na tha an nei theina tura chan zirlai te an kem chungatan e in tha tum sak an ni bok pathumna aiduzol a hian kelvul tu te tan na sataka malak me kania akal na kong hi RCC flooring a siam sakan nia panina kelvul tu te tan munram chin som mun MLA fan mangin ti faya ruwa man sak an ni pathumna veng tharle lalhlua in inkar RCC flooring a siamani palina nimbu hi chung ko sam thumtan eizon na turatan malak puime kani atiani awahan thachin em palina tualpui atileta pakhanna tualpui fil bula
an mamo em mai waiting set siamani pahnina filter lai zo ania he field hi report atanga thu kan ton danin voi ni lai lo thok tonin INC le MNF ministry khan an zo lei thailo chu ZPM sarkar hun reilo tea zo fel ngal ani hi aro pui kan ti ani pathumna vantlang zunin hi pali siamani palina agriculture ling road thulmol hla lai ani o ram ming te aom neu neu awangin ram ming ang zong te po hian kanon lam sual mai theya in riat thiam na ka nge ani pangana tual pui chun not khobung pan na kong then fai ani parukna high school GT2 quarter sak ani pasarina solar tuipam mi pui tuitlan tur siamani pariatna tungching tu te tan kong lai sak ania pakwana tungching tu te tan agriculture kal tangin tui stock na tur tengki engemozat siamani somna khomi puite tlan turatan tengki liter singa panile liter noi khat pakhat siamek ani ole tual puya hianin reilote la cham lok kadwa arem chan huna phechuanin jin po ka chak hle ani kamit la zok tu om chu MNF le INC hun chung kha aria tual pui fil po hi alo bera kum som chu ani don shim shima an o VMM fil tha kha kum som te meu mai puitlin lawin alo oma chu tak chu ZPM chuan kum ni po tin main ati puitlin sakta ani MT ra nei thage in ka sia MNF le congress sarkar thilti bultam ni ve boxi ni ma se man tlak tak tak chuang silo ZPM ina ati puitlin sakta ka hi atam ome amai ro chu tun tuma chuan tual pui khuan hian an khotlang pangai tak tak tu MLA an nei ta congress hun lai khan an fil hi asian puiting theireng chutiang zelin MNF hun lai point amai ro chu tram ni ngot mai tual pui fil chu sum siam nan man ania ZPM sarkar meu chuan fil mangin sum asiam velawa khotlang mangai tu MLA chuan sum mangin fil thatak asiam sakta ani sarkar ma saten hetianga man tlak tak tak chuang silawa an malak na ni ve boxi sum siam na ta na an man hi atam viau o masin chutiang ang soitur ria chuan comment section lama ron soiro o ngai zol ati veleta ngai zol po hi pointe te ya chen ania pakhatna warehouse sakani panina MHEP run sak zo to ani pathumna AGB in pan na kong PCC flooring a siamani palina Saint Joseph school zun in siamani pangana thlanmol in sakani parukna khochung len chungkong PCC flooring a chunani pasarina serthuma ezon tum chung kwaten hena serthum chi voi ni sem ani towa he thila hian pole party soilowin adule mamo apiang tenena sem ani awan thaem pariatna tui khwaro pui tak mai siamania tourist te atam thayang ber hip turle ngai zol mi puitan ro hlu ani malak na ro pui takani e inti phot mai teang adot le chuan champhai kho pui chung ati veleta pakhatna khan kon chu falkon mun mel tha zote pan na kong pui metar soma zau chu lai me kani he kong hi kho pui zauna na thilpui mo tak turania tin na lan tlang dunga changa aizol kal dutan shortcut chalu tuk turania mi puin lai zo thoi kan nga khlel hle ani awahan pui chek chekem pahnina khan kon chu kanan inkar kong jim lu tuk chu lai zau me kani pathumna tuilet nuwa champhain voi khat kan ton na zanlam in khel theina turin changphut fil chu eng nuam lu tuka siamani awahan pui chek chekem palina champhai tan auditorium sakmup mup ani khai heng te po pui done pangana ZPM sarkar atanga reilo tea district hospital dialysis power backup noi tam tak man pek ngalania he thil hi nunna tana thilpoi mo takani parukna district hospital CT scan thar phur thlen ani towa adana tur siam me kani pasarina khol man atan ka soive thiam dan chuan generator lian chi pe kan nia tin chutiang tiat bok chu CT scan khol man atan phur thlen ani to bok pariatna keilunglia soides darsan 2.0 noya project kalpuichan ani pakwana heritage center puilutuk tak mai kalpuichan ani somna GNM boys hostel sakchan me kani som pakhatna damlo boy pui tu te hadam na turatan UDN PN noya khwalbuk sak me kani som panina critical care center chu alo himjok nan fencing siam me kani
som pathum na all age home sak tum me kani som palina GM multipurpose hall tur sak chan me kani som pangana veng sang bazar sak tura ruam man na kalpui me kani som parukna internal road khol changkang jok manga siam tum ani hemi tan hian cheng voi bel cheruk da fel to ani som pasarina tual pui tu champhai kong lainan sum mu fel to ani som pariat na working women hostel sak tum me kani som pakwana tourist lodge improvement tura ruam man me kani sum da that to ani som nina champhai district zelte reconstruction tura pe fel to ani som ni pakhatna tuikwal project final siam me kania hemiatan hian state sarkar tangin noi som thum panga sangson ani somni panina not khobung middle school grade a hlan ka yan ni atiani ole khati zongkha champhai not block 1 chuan hnoilam ania kha kha an riat chin an ron zia thok thok ania khamilo pokha aom nual ome tin chuan chunglama hi akim changin an ron ti thei talawa amai ro chu an riat ang kha an ron thelut le ta chu kan ngai thaliang chuan chunglam champhai not block 1 chuan chunglam riat ang kan ngai thale don ani pakhatna ngur atia ngur khwa poinin ron then sang le a pakhatna mi har sa te in pani sak sak anni he mi har sa te in pani sak sak top anni chu awa han ro puyem panina ngur bong kon than mol kong kalwat siamani pathumna ngur veng sang fil lai ani palina pumang lawa in kalkong kalwat siamani pangana ngur MHEP in sakani parukna so thing ching tu tan lingrot lai ani heu afa pui ve heng te hi pasarina library sak tharani pariatna middle school office renovate ani pakwana middle school toilet siamani somna primary school toilet siamani som pakhatna primary school a computer pe kani som panina middle school a computer set pe kani som pathumna ngur tlang sang kong chei that ania 1.8 km lai bel ani atiani panina zote pakhatna high school office sak ani panina middle school office sak ani pathumna library sak zoto ani awa han pui ve hemi pathum riot po hi palina observation home bula retaining wall rem ani pangana console to puthang khuma in car PCC flooring ani parukna primary school zone in siamani pasarina bethel venga waiting set siamani pariatna waiting set bula retaining wall rem ani pakwana kumza lunga fencing siamania tin PCC flooring ani bok somna khobung veng tu phai veng metar zathum kong lai ani som pakhatna IIDC tu murapu vaya sikpuilung metar zanga lai that ani som panina midum phai zau tui kong siam that ani som pathumna libial zau panna kong lai tlang sak ani som palina midum bial zawa sanghano te tharna mun siam sak ani som pangana zote chiao zawa tui kong siam sak ani som parukna MHEP in sakbel na tur pe kani som pasarina GSN na TT bot pe kani som pariatna VCA computer set pe kani som pakwana khupui pan na kong PCC flooring ani adot le chuan mun mel tha ati vele thunga pakhatna sub center sakani palina avantlang tan tengki siamani pathumna primary school tual white topping ani palina BNR building kong PCC flooring ani pangana vongzol zau thang le chak in kalpona ling road siamani parukna primary school a boys toilet siamani pasarina primary school a girls toilet siamani pariatna middle school a boys and girls toilet siamani pakwana middle school a disabled tan toilet siamani somna dumping ground fencing siamani atiani kami zong khania adot le chuan not khobung kwa MLA na thote aron ti vele thunga pakhatna MLA fan mangin heng te hi tho ani pakhatna not khobung chu tual pui rot siam thatani panina
khuang chi rod siam thatani pathumna tui kwal kong rod siamani palina mihar sa in pakhat sak ani pangana mihar sa na thok thei to lo tran puina khoi bu buruk pe kani parukna mihar sa syntax pe kani pasarina retaining wall siamani pariatna step thanmual kong siamani pakwana kalwat siamani somna khobung tlang chei that ani atiani pulelte hian abial chung hi a theidanang anga khai chu hi atumru maya kea kalngai te pikapa han chuan lop ngaya po hanin lak vip lam angai to lawa a hream deuh pawh ni se mita hmuin na thodan tura chiang nge atitlat thinani MLA dangte hian anti-ve thinem chu ka hrelowa pulelte hi chuan a driver te a PSO te hi an halu tuklawin akalna apianga akal tir ve ngai lo chol hadam hun te hi asiam sak ve fo thinani hetianga mi ngai tlom champhai notin MLA kan nei hi kan lom tak z ani ma chop tam tak ala oma hun danga kan laron tar lang zel don ani kan MLA te hi langsar se kan duwanga hetiang hi buat sai kan nilawa kan MLA hian ti tak zeta na tho hi rammi puite mule hriata tan pho chua kan du wang zo kani antia khatiang khan atop anron kharta ani ole khamichin zong khania abul ron chan na angkhian ram shroi tu MLA te hi MLA rawa po ami singa zir hi ani chiang lein ka ria kan mel ain an lo ang chein kan ril ru le ngai to na po hi aloin ang lowa ingai poimo em kha ke hian kalongai poimo lem lo theya chutiang zelin kan ril ru hi aloin ang lo em ani chu wangin MLA te po hi an ril ru ain ang lo viau dona an thanem ngai na kong po ain ang lo viawin karing ke ni channel chuan ami mal takin tuma than kan tum lowa kan tumbul pui berle kan thulai mu chu kan MLA rual te hi thil tha ti konga inel se an bialtan theito pin na thok sela thanem ngai theu sela kan tia chung te awang chuan pulal te na tho tanga bulron chanin MLA dangte na thopo ron talan zel kan tum don ani bible in asayangin thil sual thar ti chuak tu te anom thina chutianga thil sual thar ti chuak tu te anom theni chuan thil tha thar te po hi kan ti chuak ve theni ti hi lantir kan du tel bokani eng poni se kumni or ZPM an sarkar chung hian an ti duni phot chuan MLA pakhat po hian na tha takina thok thei ti achiang min ka sia chu wangin ZPM MLA te hi chuan tlak an nia tong kam moi lo ni lo sila chapo pui tlakin na an va thok cm thil thalo po min an chapo pui ngam ani chuan ZPM MLA thil tha ti tu te hi kan chapo pui ngam le ani ti kha atop nan kan mangange ole khati zong kha tun tumatana kan ti thei chulo ni le phot mai sila clear tu le ngai thatu ten khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te minlo talan sakle liam turin in khongai na karon nge ne like comment le share te tin mina subscribe lo te point minlo subscribe zel turin in chan puina karon ngen tak meu ani e